arang anyar. Asik, awas, nah, Lewi, dikawal riak kiri. Santai bro, santai, asik, merdeka. Lu kosong mas, dagangan barang kok dipanas ke. Asik, oh, wah, asik. Jelas gak apa-apa terus lihat wae. Perjalanan ini bentuk kehidupan. Kadang yo panas, kadang yo yo. Yo, aman masuk. Masuk yo. Masuk Pak Eko. Aman yo. Hah? Mbak ini menunggu Mbak. Nah, gimana dulu no? Yo kalau saya, as, kalau minggu pelan-pelan, as, bocian sing bakal meneh jeglok. Ya, asik. Oh ya, ayo an dijaga sih ini jembulan ini. Saya sabar, saya slow, tenang aja, santai. Merdeka pokoknya. RKRI harga mati. Harga mati. Asik. Sing abang-abang dileke sing ngene dikabrukno nangis lho. Nah, iki pokoknya oke anune abang-abang kok. Panitia, aku suruh di jam campur sari. Kurang aku nih. Aku. Oh, bagaimana? Di mobil. Saya. Asik deh. Cari motor aku nih. Sabar deh. Santai saya. Awas, sing abang-abang ngalah awas le cepet le. Abang-abang dideleke sih. Dideleke sih abang-abang nih. Ngalah awas Karang Taruna dicoba Karang Taruna. Kelilingi. Kasih bulat bentaran. Setiap keliling dijaga demi keamanan. Masa ini penonton nih. Golekane abang-abang iki nek abang kok mari piye? Dijaga Karang Tarunane ayo. Kerjasamanya ayo, kayak iki. Untung ireng. Merah itu ora gayeng jarine. Yo. Sing ireng ya. Oke. Sing abang-abang dideleke dhisik nek ra jauh dicucut reok. Iki panganane